Haka janmir kat santarik mentau bena jeliau, kumbah haka puar nyau beji ai kirunar kiba amla ban itu kila weng ding ya kawai ka kali pu siluam JCB ba kila penpait ro ya katala jong control room batang ya ka control panel kabaran halom nong rem dawli kabaran cakalyang jong ka Umsning bypass Hariboy district hakani ke jingja ka ding kabala klang bha kala poru sekiwai ki benta kibaran hakani ka office kabala penjular ki katto ka ni kitiar kibaran hangni haka jingla jurep ya kani ke jingja lalap ya ki bilor plastik ki bala ing ba na kajing sma petrol la suba bakani kajing ja kade na kajing kawang petrol bom hakani ke jaka katkom kajing thu jong wei ni kinong apahara hangni u Julius Tariang uloong ba umsem layo i satya manu balale ya kini kam na markat ba unpoi hakani ke jaka basa uyang ding umsem lalap dian shu ya ki bale ya kini kam hadin kini kajing ja ki pulat jong ka Umsning outpost ringkat ki kali pelip ding lawan poi marmar sakani ke jaka ban pelong ya kajing token Habai keren part bat manager jong ke SSK Construction Company ula antat bala kumno ke jinglon kesan hakani ke jingja kan poi syak lai pholak tengka ai wan sini dawan ngi la ing kengi gidon bilor tu apa tingi wan peta ai pelip langi ila iwan misian natina lapro sengo jing sma jing tedi petrol sa klem phone re la dir lalong syok imne pat jumlian re pat ju ngar re kumkane नहीं अब हम लोग को कुछ पता नहीं चला जस्ट अभी इन्फॉर्मेशन मिला कि हम लोग को जला है बोल के तो तुरंत हम लोग यहाँ पे पहुंचा है अपना डीएसपी साहब सबको लेके इधर पहुंचा है ये तो जेसीबी आपको दिख रहा है पूरा डैमेज हो गया है एक जेसीबी पूरा डैमेज हो गया है प्लांट इसका और ये प्लांट का आपका पैनल अंदर वो प्लांट उधर नुकसान कितना हो गया सर एस्टिमेशन हो जाएगा आपका 30 लाख तक हो गया 30 लाख टोटल ये मशीन ये प्लांट और ये सब मिला के 30 लाख